Урматтуу туугандар, негизинен билесиздер, байыртыган ата-бабаларыбыз той бергенде, жакшылык кылып элден жумура журттан бата алганда, ал жакшылыктарда сөзсүз түрдө актаңдай акындардын коштоосунда өткөн. Тосуп алыңыздар, мына ошону эске алып, агабыз акын чакырган кыргыз эл акыны, кыргыз элинин сыймыгы, тосуп алыңыздар, алдыңыздарда Алы Туткучев. Дүркүрөгөн болчалар болсун. Бүгін залды қарасам жақшы екен, бұл башқа тойлардан башқа екен. Ушундай сонун кечеден ыргыз элге жакса экен. Жуманазар иничек, жигит экенсиң накта сен. Бишкекте толтура тамада барган, ичинен тамада таппай калгансың, могул кубанычты кайдан тапты экен. Айланайын кубаныч, кубанычты көргөндө кубанып эле турабыз. Азыр кыйкырып ушу эл үчүн биз ыр менен жамак курабыз. О, кубаныч эмесең акынга кулак салып тур. Сахнаны багытса мага бер, өзүң мишайт этпей барып тур. Амандашып алайын, амансың арбың агайын, эсендешип алайын, эсенсиңердин агайын. Мына бул жерде кимдер бар, араламады карайын. Айта турган сөзүмдүн андан кийин жамайын. Эл аралап кыдырып, эчен тойлорду көрделем. Көп жерден ырдап берделем. Азыр дагы жолуктум ак калпак кыргыз эл менен. Арагы жок той кылып, Аллага жакын ой кылып, ачкынара ордуна таттуу соктон койдуруп, болбогондой сонун той жаткан экен болтуруп. Бирок антрактын маалында кээ-бирөөлөр байкатпай аркы үстүгө барчу эле. Камок-самок дүкөндү издеп таап алчу эле. Машинанын капотун анда дасторконду жайчу эле. Агарып кеткен кишилер кызарып келип калчу эле. Жыты бур деп турса да алган жокмун деп танчу эле. Кээ-бирөөлөр байкатпай официант менен сүйлөшүп чайнике коюп алчу эле. Андай жолго барбаган, ак батасын арнаган, жан дүйнөсү таптаза жандар келди бул жерге. Карап туруп таң калам, көрсө Жуманазар инибиз көк кыялга аябай батып жаткан чак экен. Жан дүйнөсү толкундап ташып жаткан чак экен. Бир орунга тура албай, ары бери жүгүрүп басып жаткан чак экен. Анан там той менен сүннөт той көрсө, бир ок менен эки коён атып жаткан чак экен. Антсе дагы тилерим аман болсун жан эсен. Жуманазар, кандайсың? Эмнеге бир орунга тура албай, бир нормальный кулак салбайсың? Айтайынчы сени мен, келгенден кийин эми мен, ушу сенин тоюңда ырдоодон неге эринем? Кайрылбасын канатың, калкка жетсин санатың, чогултуп бүгүн жакындатып ага туугандын арасын. Өзүң 5 эле кило ыргытсаң, топ модель болчу баласы. Азыр сенин тоюңда ырырдасын алакын. Жуманазарды карасаң, Жуманазарды санасаң, быйыл 37ге толуптур. 37ге толгончо зорго 3 балалуу болуптур. Көрсө бул Швеяда иштейм деп жүрүп, үйүндө славы иштеп коюптур. Айланайын чырагым, эмиң акын катары, мен биягын кепсөз курамын. Жакшы адамдын артында көп бала калса экен деп мен элден тилек кылып турамын. Албетте акындар калп айтканды сүйбөйт да, ачыгын айтып сүйлөйт да. Элдер сенден 3 эле бала деп жүрөт, башкаларын билбейт да. Акындык кепке жараша, эл күлсүн деп ырдаган бул сөздөрүм тамаша. Айланайын чырагым, келинчегиң аркылы
Көңірді қарасам, ойланып кетіп баратам. Bir öңірді қарасам, баршылықтың белгісі. Bir öңірді қарасам, жақшылықтың белгісі. Көрсі, кім көріптір мұндайдың ашығын айтып ұрдайлы. Нұргүл деген ой, Нұргүл мұндай келіндерді сыйлайды. Көрсің өзінің күйесін 5 мал манты жасап беріп жақшы бағат тұрбайды. Айналайын, Нұргүл ой, ilgeri біздің апалар 10 бала түрі берчекен. 10-чу менен зорғы батыр енелік келчекен. Азыр 7-ді ғана түрісің батыр болуш ерітекен. 3-өлі Нұргүл табыптыр, артына чыйыр салыптыр. 3-өлі қатар бағыптыр. Батыр енен алуға дағы 4 патрон қалыптыр. Демек саған айтар, газдыға ту баса көр. Роддонға чұрқо жағынан авысындардан аша көр. Батыр енен аталып бардық елден бата көр. Алемин ұшынша келге той қылып, баталсам деп ой қылып, сүннет той дейт мұндайда, сүннетті қошылырдайда. Көрсі шарқыратманын ұчынан шарқ кесіп салған тұрбайба. Қабыл болсын сүннеті, ұшыл балдар бұйырса, пайғамбардың үмметі. Жігіт деген білеміз, бірге жашы келгенде, тияқ жағы кесілет. 3-4 жашы келгенде, бияқ жағы кесілет. Ошентіп жүріп отырып, ері жігіт деген жетілет. Жетілген чың ақыры, ерекені сезілет. Ошол балдар бұйырса, мұқты балдар болса кен. Ақақтан қығырғысқа, чықчу балдар болса кен. Бірінші қызың аяна жайлы мен дағы. Бақылда оған салама, көкілі ұшчу құлшыңғар. Бұтар биялаған қызыңғар, келечекте бақтылу, ұлғыздар болсын ұшулар. Андан кейін арысландың ырымба, қошу айтсам арыстан. Арқасында мұнакей, ағасы менен жарышқан. Асқат деген ерекен, телегей тең екен. Келечекте бұйырса, келечегі кең екен. Мұнау жерде қарачы қатыра чапқан ұлақты. Асқарап асқат деген баратақ туйнем ұлақчы. Достықта дағы тың чават, сары өзіңді да бір чават. Аяу-айлет сын чават, жерден тақым қалақты. Еңіп тұру алғаны, тақымына салғаны. Тайғазанға тоқты ой, түттіс тамай барғаны. Демек телевизордан көрдігі жай, патрондан көрдігі жұма назарға жағып қалғаны. Асқаттай ұлақчы жігіт болса деп, құпылын елден болса деп, атасынан сұрадып, бабасының атын бұйырса асқат девілі қойса деп, қойғанын айтып кетейін. Азыр дүе тойында болғанын айтып кетейін. Еми бақылды манан нетейін. Ұшыл балдар бұйырса, келечегі кең болсын. Батыр болсын, ер болсын. Атағыз айкөл манастай, атағы шыққан шер болсын. 7 миллион қырғызға ұшыл балдар дем болсын. Болбой қалды дегендің лай болған Бишкекті Дубай қылып бұйырсаң өстірі тұрған мер болсын. Өніккен жолға қырғызды алпарған балдар болса кен, атағына қырғыздар там қалған балдар болса кен. Дүйнөлік олимпиадада ақ жол жоламандардай там қалған жігіт болса кен. Қайсы жерде жүрісі да бар қалған жігіт болса кен. Қара қыраны қазақтан өзіңгі қуыштығы тайдан, қайрадан қырғыз халқына қайқарған жігіт болса кен. Ұшыл балдар бұйырса жан дүйнесін ғиманға қанып тұрса кен деп тілейм. Өнікчі жолға қырғызды алып тұрса кен деп тілейм. Анандағы қарача Швейцария менен Қырғызды салыштырса кен деп тілейм. Қытайдың қарызын құтылып, Қытайдың өзін Қырғызға қарыз қылса кен деп тілейм. Анам Бишкектің төмен жағында, тетігі Баяр базарының жанында, болғанды дағы қадимки көлбе деген айылда килейтіп тұрып там салды. Там салғанда да зор салды. Фундаментке цементтің аябай тұрып мол салды. Екінші этажына аябай монолиттің үстіні анда паркет менен пол салды. Азыр болса қарачы құтты болсын салған там, ошол там болсын бұйырсаң айнанадағы тамдардың қиына
kıymasынан balvan tam. Oşol tamdın içinde eş jamanlık olmasın. Oşol tamdın içinde silerdi Kuday olmasın. Oşol tamdın içinde ağa turgan el gelip jakşılıkты toylasın. Oşol tamdın içinde baldarınar buyursa kilemge çiçi oynosun. Ağayın turgan el gelip jakşılattayın jakşıla uzara versin joljosun. Anandağı bir yerde açıkın aytsam silerge balpayıp gördüm oturgan batasın eldin boşolgan mınavı jerde karaçı basarbayday atağızın toyunda bakılda bırdap jatağız kati çağa bağ ekölüp neverelerini jetelip tarbiyalap böpölüp biyiktegilek gökölüp 60'ta jaşınar aman bolsun başınar kança olsa çaçınar oşonça olsun jaşınar bugünküdey jarkıldap bir kölbey kavak kaşınar 80-90-100 yaştın kıyılasındalay basınar 80-90-100 yaştın kıyılasına varınız kempir çal bolup ekölden aksakal bolup tarınız nevere çöbere kıvırla jetilep jürüp bağınız neverelerdi sanoğu mancanız jetbe yılayım kalkülyatır alınız kalkülyatır menen da sanayanbay kalınız taşı kaldığın oşonda deputatlıkka koyunuz canağınça nevere birden golos bergende şıdır bolot çolunuz mamlekettin oşentipta biz ondoyluk çoğumuz bu emin hakkın katarı bistinir menen aytkan oyumuz emin aylanayın cuma nazar oy mına bu jerde karayın men kayaktan izdep tabayın Abdumom'un tayaken uağında bu sağa ustat bolgon bürö var al kişinin aytpasam anda mende künö var körünböy jatat boyunuz şef kol götürüp koyunuz sizdin ayta ketpese kanday bolor boyunuz da kanday bolor toyunuz almaday bana çağında no kattın ele canında özünün elin ayında oyunop jürgön gezinde 9. klasты bütelekten üylönümde oylop jürgön gezinde uşul jeğeningizdi jetelep tarbiyalap böpölüp sistin arkanız menen azır 100 kişini başkarıp direktir boldu kökölüp azır bolsa karaçı tayak degen pir bolot tayakeden aşkan gin bolot tayaken mınan özgöçö bugünkü toyda bir konuk emin ayın Abdumam'ın baykebiz beri girek kelseniz taza zalotoy vişnitsiyaptın bekini velece tasız canıma tolup berisiniz özün kana oltursam sakaday bolgon kişeken koldoru tolu güç eken boyunuzdu karasam Tümelen Ahiles'tin boyunday koldorunuz komuz çekken kolumdu mıcığı vele sandıgan askat askarıftın kolunday Ansedağı kuşu sizgen ırırdayın oyunday Yemimen gelgen elden gev oyloyum Bilesiz bin nen oyloyum Sizdey bolgan tayakesin jiğindigen tızıldap sıydaş gerek dev oyloyum Jalan alıp batasın jiynaş gerek dev oyloyum Tayakenin batasın alış gerek dev oyloyum Jok degenden uşu yerden götürüp gelip çapanın javuş gerek dev oyloyum Oy çapanın bolson alıp gel Kök paketine salıp gel Aylanayın cuma nazarım Uşu sen kanday balasın Kiyimdi canından Artına çıyır salasın Jeğen degen uşintip kadırlap sıylay takasın Çapanlığı tayeken javıldı Birok meynetti kılgan alakın Maga kaçan javasın Halbette men uşunday balamın Körgönümdürga salamın Berbey jatkan jerden da Doğulavatı alamın Siz ketmey turunuz Men de kalpaktı giyip alayım çoğu sürötkö düşölü Kanday kalpak giygizet alır moğu jigitten gütölü Men başka çakılamın kızı Oy cuma nazarım
Akınlar degen uşunday görgönün ırga salatta ilgerten berin akınlar uşintip koşot jamakka mınday boluştu makta ırdasa Kırgızdın saltı boyunca kaada salttan adatta akındın başına kalpak giygizip jonuna çapan javatta yok çapan kalpak donap gelin çapanın ayakta. Babayke men uşunday balamın el gülsün degen camağım perejbayt etme çapandan avanstan aldım kalpaktı çapandı jettek toyundan alamın alan keni eşitten azırımından eşitkem kelinçege göz süylöşüp plan kılıp jatıktır jıl sayın ele roktongo çurkay veriyor bakıttır. O çırağım, bererek gelçi canıma. Sen emnili kıl vatasın ar derse tığı bağlıma. Mına onu götürüverden, kıyaldı göstöy baramdı. Mındaydı korrupsiya deyip mındaydı. Kanday deysiz tayake korrupsiyanı negizi el gözünçe kılbaydı. Kılatılgan bulsun eger el çok jerde kılbaydı. Sendey bolgon direktirler mındaydı geçkim çok жерden iş kılar. Moğunu bürö görmösün sulu çayna görse kusturat. Çok siz koya turunuz. Bunlar gele verişet turbay mı? Bayın içesinden bir gidip beri verişet turbay mı? Anda tamada versen ruhsat taŋat kança ırdaydı. Iştıraf gayelerine bergende tak uşu жерden жыйнайды. Айланайын тамада беригерчи садаға. Что вижу и то пою көргөнүн айтып ырдаган меники болсо йырында. Колу талып тик туруп жанатам бери иш кылып эмгек мо жигиттики чынында. Andırdan siler vergen min sondu, uşul tamadağ'a vergen kırımda. Bulsağa degen sıyımda. Dardandap ketet ekensin. Antivelge min sonundu görsötüp maktanıvanan netersin. Kaşın aradan ırırda vakınınar sayrasın. Moğun mametti tartıp koy boğal fotograf kaydasın. Aylanayın fotograf, normal ne kılıp tartıp koy. Gözüm cumulup kalgan yok bu bir karap durup aytıp koy. Kelgen elden kevuktum, bilesin bin nen oktum. Cuma nazarı menen düşüp sürötkö elden sehine eger alıp barsan ilioy giyim bekerde oktum. Oşon için fotograf, mınavının alasın, kompüterine barasın. Hazır ben ketken geçeyin çurka barıp bir kopya çıkar kele kalasın. Bol erterek basçık içine şaşvata dağladı. Mınavuk turgan 500'tü. Bul çöntökkö salayın. Emne gör albay jatasın arbı kol çappaysın bınagayın. Oy siler mostoyup karap tursanar men bultuyup kandı balayın. Üşintip bolça koysam oruygu çüzü jarık barayın. Bugün mayram toy eken oyunup külüp çamdanar damınday jakşadandardı jandanar. Akçasın taradı beri var kimge alı toy kondu dep kalbanar. Akça bulgamır turuştay çaradan aşıp taşıtar. Adamdın özün köptürse can düğnösün açıtar. Akçanın düşüp tübünön eçkim çetken emeseken da. Düğnö cıynam akçasın eçkim ketken emeseken da. Elden algan dersemi kaytar belge veregin. Elde var olsa mende var yerge vurdap tögömün. Yerge vergen sebebim çimovnikler da menden bir nerse ünönü alsa degenim. Ademi canadan bergenir dağam bu silerge degen bilenim. Emin aylanayın tayeke biz ayttan kalı o tilekke koşup alıp uğumuz. Bu otura versin canımdan siz oturup alıp uğumuz. Emin eteyim. Kalpaktıkın alıp aldım anda
ушуну менен кетейин. Mına bu жерде келгенин өзгөчө 7 миллиондун ичинен тандап жакын деп чакыргандар келишти. Балаңа бата бере алчу атылмандар келишти. 7 миллиондун ичинен жакын жандар келишти. Ушунча келдим батасы сага кабыл болсун тилерим айтар кетер негизге. Амени ырымдын ушул аягы уруксаатты берсеңер ушуну менен баралы. Жеккөчө тил менен айтканда ушуну менен таялы. Эмесе болду канчай дегенсип могуда жаман көз менен карады. Ушул болсун алымын силерге куттуктоосу саламы. Мен да бүрөнүн баласы бакылдатпай кечкени гана бир колду чабалы. Кыргыз эл акыны Алы Туткунчу болчоп койсоңуздар болот. Арбалыбыз агай, чоң рахмат.